Minister Gambrevi obwabirata Irom district ya Mtoma aha mukoro gukuze kiro cy'abakaza hawa district eji kandi omukoro gubiro mucyayi cyarwa kitandaro omurubitereko njagala basaba abakyala mutule mubulirira abaana tulekede abaana TV amasimu amaradio ate amawulire agavaayo si malungi ag'okuza abaana buli lwanga okola ssente involve abaana bo nabo baliko okukola ki okola. Omuhezi wa Speaker Thomas Taebwa akwatanise na Commissioner w'ishenjero Prosa Kampurra bashyira mukoro ogu kandi bahabwira abanyamutoma ngo bwebembezi tukazano kampandeseho okuba MP timpandeseho nguna wamazirebero byingi rekana nogaze timpandeseho tuyina abantu abamazire obwire namwe yabagambira ko kumana bamuteganisa nawe umwuka kajya musiye mutamurebe kumwana muta bitna mukoye n'imyaka ngo muzo musiye iki kumina anyaka binesha cyerenena ubakaroro babiri marondo makaruna babenge nawo makakasini omwana yali mu kirasi omwaka buli kutangira omwana akola kubanza akola tamu ya kandi akola tamu ya kasha era amukola ki akasha ni tamu ya kangai mbena atetange akangai. omukoro ogu gutebekanisibwa omunyeshenjero kazi wa Mtoma Juliet Bashisha kandi abanyeshenjero bakora isakiraka okuganiraho n'abatura ya Mtoma Women Development Sacco katamiliyoni mukaga izina zikumuyabira Rose Farmers miliyoni 5 kugira ngo naza kubashika babe mu batecho bakora ya district na ya Muskani kugira ngo kazi wa Mtoma akasenda ko yero baro private kuzashereza kureba umunda kuburugumunda hatako ni wewe ukakozesa urugurira mu mwana bitabo. Omubandi abashyira mukoro ogu no munyeshenjero kazi wa Bushenyi Anet Katsime Mugisha hamwe n'abandi mwebale mnanga okutebeka nsomukoro mulungi